Kukhona isikhathi bazalwane la kuba ngathi uNkulunkulu ukhohliwe ngawe, la kuba ngathi uNkulunkulu ukhohliwe ngomndeni wakho, la kuba ngathi uNkulunkulu ukhohliwe ngabafowenu, ngodadewenu, abazali bakho. Kube ngathi umumbizo uNkulunkulu kuba ngathi ushabalala kakhulu, kuba ngathi ngesikhathi uthandazo kuba ngathi ubanga kakhulu lento yokumqosha ngasondela kuphendule. Sikhona isikhathi esinjalo ke bazalwane empilweni la uthi uzila khona kube ngathi uma uceda ukuzila into awuyizilele ayibonakali. Uyazi bazalwane, uNkulunkulu asilindelanga izinto ezinhle kuphela, futhi kuNkulunkulu angeke sathola izinto ezinhle kuphela. Kwasho uJobe asafelwe ingane, afelwe imfuyo, sekushabalele konke, asahleze emlotheni ayinwaya, anamathumba, amila amathumba. Ngoba bazalwane kunesikhathi la uNkulunkulu ayibonakalisa khona, bese kuba nesikhathi la kungathi akabonakali khona. Ngesikhathi uNkulunkulu engabonakala kusho ukuthi akekho, ukuthi nasuke sicabanga ukuthi njengoba wayekhona namanje usekhona, uhleze khona uNkulunkulu. Kuthi noma kungahambi kahle emndenini wakho kodwa uNkulunkulu elokhu khona. Uthi uyazama izinto azizameki, uthi uyenza kungenzeki, uphume ngapha ngoba bathi kuyaphumeka ngapha, kungaphumeki kuwe ngoba uyitshela ukuthi uNkulunkulu wena umumbiza ngathi ukukhohliwe. Akakhohlwanga uNkulunkulu, uyacabanga ngawe ukuthi thina uNkulunkulu simthanda kube ngathi siyam-existisa ngoba kunezinto asinikeza zona. Abantu bayathanda ukukholelwa ukuthi uNkulunkulu akekho ngoba abayithola izinto, bayakhuleka. Ngesikhathi baceda ukukhuleka bangaphendula imithandazo yabo. Ukungaphenduleki komthandazo akusho ukuthi uNkulunkulu akekho. uNkulunkulu ukhona, izinto zikhona. uNkulunkulu ukhona, izinto zingekho. uNkulunkulu ukhona sishonelwe. uNkulunkulu ukhona silahlekelwe imisebenzi. uNkulunkulu ukhona nama sizama kungazameki kodwa elokhu khona. Okusho ukuthi existence yakhe aka-existi ngoba ekhona ukusenzela izinto. uNkulunkulu kungekho esikutholako kuye, ngoba kuba ngathi thina we are with God because of the benefits. Kuyahlaleka kuNkulunkulu kungekho ibusiso because uNkulunkulu, ithizwe likaNkulunkulu konke kunesikhathi sako. Yonke into uNkulunkulu uyahambisa ngesikhathi esibonwa uye. Zonke izinto zakho zihamba ngesikhathi sikaNkulunkulu. Kuba ngathi ngesikhathi kungahlangani, kuba ngathi akuhlangani wena ngoba uqalekisiwe, cha, that's not the case. Konke kunesikhathi sakho. Kungakho kuye kubheda isikhathi eside empilweni yakho, kubheda kube ngathi unesiqalekiso, bese la kulunga khona kube ngathi awazi ukuthethobo yesibusiso, kanti yonke into inesikhathi sayo. Makholwa, linda mana kuleyo ndawo kaNkulunkulu yokulinda, ungashiyi indawo yakho ngenxa yokungabuyiselwa kwezibusiso, ngenxa yokukhuleka kube ngathi awuphenduleki. Hlala umlindi uNkulunkulu uzokuphendula yonke imikhuleko uNkulunkulu esayicela ngegama lika Jesu, uyokusiphendula, uyokusizwa. Kuyasizwe sezulwini ubaba. Linda, konke kunesikhathi sakho. Konke kuyolethwa kithi ngesikhathi esibone uNkulunkulu. Konke kuyawunikezwa thina emndenini yethu, kuyawulunga ngesikhathi sikaNkulunkulu. La sikhala khona ubusuku nemini, uNkulunkulu uyizwa imithandazo yethu ngelinye ilanga. Asingamlahli ngoba namhlanje kubukeka ngathi yena akaphendula. Uyophendula ngesakhe isikhathi, hayi ngesethu isikhathi, ngoba uNkulunkulu uphendula imithandazo noma uNkulunkulu uphendula imikhuleko yethu ngesakhe isikhathi. Kube ngathi thina we are rushing God ukuthi yenze izinto, kanti cha, uNkulunkulu usebenza ngesakhe.